Dobar dan. Vježbe za cure, odnosno za žene, za biceps i triceps. Često dobijem pitanje, koje vježbe mogu ja raditi? Ajmo sad proći. Prva vježba, skupiš noge, imaš ovo. Lagano dolje, lagano gore, ne žurit. Sam bitno da ne radimo ovo, da ne mašeš bez veze s njima si. I ovo. Za triceps sam je ovaj tu dio, iznad glave i imamo ovo. Tu. Lagano, ne žurit, malo je kompliciranija vježba. Ako je radiš prvi put, i ovo. Zatim za biceps elastična traka. Staneš sa jednom nogom, sa drugom nogom iza. Ruke su ti tu, imaš ovo. Praktički ista stvar ko sa bučicama, samo malo drugačiji otpor. I opet možeš raditi jednom po jednu ruku posebno. I zadnja vježba za triceps, ne bi vjerovali, ženski sklekovi. Tu si, noge su nam tu, ruke ne preusko niti preširoko u širini ramena i imaš ovo. Ako ne ide, do pola. Evo do tut. I to je ok. Samo je bitno da ne radiš, to često vidim da se radi. Pak, guzica i onda ovo ništa ne radi. Ovo su nam bile vježbe za biceps i triceps koje možeš odraditi od doma i u teretani.